کہ عیداں منان دا انہاں دا حق ہے جڑے فاتحین ہون، جڑے غلام ہون انہاں دا کوئی حق نہیں بنتا عید منان دا۔ انہاں نوں یہ چاہیے کہ پہلو اپنے اندر اے خوبیاں پیدا کرن کہ تقوی انہاں دے اندر ہوئے، خوف خدا انہاں دے اندر ہوئے، جداں دا پکا کھا لیا اللہ اللہ خیر سل۔ نستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفع بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت جعل الحزن ان شئت سهلا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا بہ رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاکرین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ 2024 دا رمضان ہے جڑا اسی پرسوں جدا اختتام کیتا اور اودی عید پڑھی۔ عید دا مطلب یہ ہوندا ہے کہ بار بار پلٹ کے آنا۔ عید نو بھی عید اس واسطے آکھیا جاندہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام سانو یہ خوشی دا موقع بار بار اور بے بہا دفعہ زندگی دے اندر نصیب فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی عید منائی سی اور وہ پہلی عید جڑی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی وہ دا منظر ہے سی کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا غزوہ بدر جڑا کافراں دے خلاف سی، جے اندر مخالفین دے اندر بڑے بڑے شاہ سوار، بڑے بڑے روب و دبدبے والے، بڑے بڑے تلوار باز موجود سن۔ انہاں دے نال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نوں لڑا دیتا، عمیر نوں تے بلال نوں، جنہوں کہندے نے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز سے۔ یہ چھوٹیاں چھوٹیاں چڑیاں سن جنہاں نوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں شہبازاں دے نال لڑا دیتا۔ اور جدوں سیدنا زید بن حارثہ نے آ کے مدینے دسیا کہ مسلمان جڑے نے فتح یاب ہو گئے نے، کافراں نے شکست ہو گئی ہے، تے خود مسلماناں نوں جڑے مدینے دے اندر سن انہاں نوں یقین نہیں آ رہا سی،
ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੈਦ ਬਿਨ ਹਾਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤਵਾਤੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ کہ واقعی مکے والوں الٹ کے رکھ دیتا ہے۔ اگلے دن سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید منائی، فتح دی عید، خوشی دی عید، اور بار بار آن والی عید جڑی ہے وہ منائی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساڈی ایس عید نو دیکھن واسطے مدینے دیاں گلیاں دے اندر تے بازاراں دے اندر تے چوکاں دے اندر تے نکراں دے اُتے ملائکہ کھلوتے نے سانو دیکھن واسطے کہ مزہ تے آیا ہے نا عید منان دا تے خوشیاں منان دا۔ انہاں دی زبان دے اُتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تکبیراں پڑھتے چلے جا رہے سی اور عیدگاہ والوں جا رہے سی، اور اللہ ذوالجلال والاکرام دے فرشتے دیکھ رہے سن مسلماناں دی اس شان و شوکت نو۔ اور اس موقع دے اُتے بھی یہ جڑی پہلی عید ہے اس موقع دے اوپر بھی مسلماناں دے گھراں دے اندر اینیاں سیویاں نہیں پکیاں سن، ہے ہی نہیں سن، اداں دے کپڑے نہیں پائے سن، ہے ہی نہیں ہے سن، وہ تے بدر دے اندر لٹا آئے۔ ایسے منظر بھی دیکھے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عید پڑھ کے آ رہے نے، اگر ایک پاسے خوشی ہے تو دوسرے پاسے گریہ بھی ہے۔ اتنے دیکھا کہ ایک بچہ جڑا ہے اس بھیڑ دے اندر روندا پھردا ہے، غالباً وہ دی ماں بھی نہیں سی ہیگی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کھلو گئے تو وہ روندے بچے نو اپنے نال لایا اور پوچھا تو کیوں رونا ہے؟ انہیں آخیا کہ یا رسول اللہ میرا باپ جڑا ہے وہ ہے نہیں، کل میرا باپ جڑا ہے بدر دے اندر شہید ہو گیا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں اپنے گل لایا تے لے کے تے تر پے، اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اج تو بعد میں تیرا باپ، اور عائشہ جڑی دنیا جہان دی سب تو زیادہ پاکیزہ عورت ہے، عائشہ وہ تیری ماں ہے، اور جا کے حضرت عائشہ نو پھڑا دیتا بھی آل ہے، آ بھی ایک ساڈی اولاد اللہ ذوالجلال والاکرام نے سانو دے دیتی۔ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اسی عید منائی پرسوں، کیا ساڈی عید واقعی فاتحین دی عید سی، آزاد لوکاں دی عید سی، تائبین دی عید سی، اللہ کو ڈر جان والوں دی عید سی؟ نہیں، ساڈی ایک ہے عید مردان حر، آزاد مرداں دی عید، ایک ہے غلاماں دی عید، ایک ہے اپنی مرضی دے نال جانا تے آ کے ملنا۔ عید تے قیدی جڑے نے وہ بھی مناؤندے نے، انہاں دوواں چ بڑا فرق ہوندا ہے، مردان حر دی عید تے مردان غلاماں دی عید۔ تے ایک عید انہاں دی ہے جڑے رمضان دے اندر ڈردے رہے، خوف کھاندے رہے، اللہ ذوالجلال والاکرام دے کول تھراندے رہے۔ انہوں شاعر نے آکھیا ہے کہ لیس العید لمن لبس الجدید، اسی عرصہ پہلوں اجے رمضان دے روزے بھی نہیں آئے ہوندے، 10-15 دن رہندے نے رمضان دے، اسی ادوں ہی آنے ہاں کہ جڑا ہے نا یہ عید تے سوا کے پاؤنا ہے۔ عورتاں بھی آندیاں نے، بچیاں بھی آندیاں نے کہ اے عید تے سوا کے پاؤنا ہے۔
لیکن اتنے شاعر کہندے کہ لیسل عید لمن لبس الجدید، وہی کوئی عید نہیں جنہیں نوے نوے کپڑے پا لے، انما العید لمن خاف الوعید، عید تے اودی ہے جدو باہر نکلے تے اللہ کو ڈرتا ہویا نکلے کہ پتہ نہیں میرے روزے تے رمضان تے بھوک تے پیاس اللہ نے قبول بھی کیتی ہے یا نہیں کیتی، اور رمضان دے اندر میری تربیت ناقص تو نہیں رہی۔ لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید۔ پھر یہ بھی پروگرام بنتا ہے، اور اس ویلے جنوں جفی پاؤ ایویں جفی پاؤ نوں دل کرتا ہے، انہوں خوشبوواں ہی ادا دیاں لائیاں ہوندیاں نے، تو بندہ نالے جفی پاؤندا تے نالے دل چ سوچدا ہے یار یہ دی خوشبو چنگی ہے، تو خوشبو صاحب ذوق تلاش کرنے واسطے، خوشبو دا انتخاب کرنے واسطے بڑا ٹائم لا دیندے نے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی سن، تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے، جنگ دا مارکا گرم سی، وہ کسے دی بکریاں چراؤندے ہوندے سن، جنگ دا مارکا گرم سی، اس مارکے نو ویکھ کے انہاں دے خون وچ بھی حرارت آئی، تے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو آندے نے کہ یا رسول اللہ میں اس جہاد دے اندر شامل ہونا چاہنا ہے۔ آپ نے فرمایا تے ہو جا۔ انہوں نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ میرے کو کسے دیاں بکریاں نے، آپ نے فرمایا بکریاں نو مدینے وال نو موڑ دے تے پچھوں ٹیم مار آپ اپنے مالک کو چلیاں جان گیاں۔ انہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں تے اجے نہاتا بھی نہیں، میرے چو پسینے دی بو ہوندی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مارکیٹ شامل ہو، مارکیٹ شامل ہویا تو شہید ہو گیا۔ تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخدا میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ لباس دے اندر حوراں داخل ہو رہی ہیں تے نکل رہی ہیں نے، جہدے جسم دے اتے جڑا ہے وہ پسینہ ہے، گرد و غبار ہے، گرمی دی سڑاند ہے، اللہ دے ہاں ہوئے اتنا پہنچیا ہوا ہے، کوئی خوشبو نہیں، اتنا پہنچیا ہے کہ جڑیاں جنت دیاں حوراں نے وہ بھی وہ نال بغل گیر ہوندیاں نے لباس تھانی ہو رہے سے۔ عید تو پھر انہاں لوکاں دی ہوئی نا، اور ایمانداری دی گل ہے کہ بعض اوقات سوچیے تے اس طرح نظر آتا ہے کہ یار اے واقعی اس طرح ہوا ہے کہ منہ دے اندر برکی ہے تے جہاد دی گل یاد آتی ہے تے برکی سٹ دندے نے تڑپ کے، نوالا ہی نہیں کھاندے، تو اٹھ کے تلوار لے کے تے آندے نے کہ نہیں میں انتظار نہیں کر سکتا۔ غزوہ بدر حضرت عمیر بن حمام نے اس طرح کیتا، وہ کھجوراں کھا رہے سی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز آئی کہ جنت کھلی جے، انہوں نے آکھیا کہ جنت کھلی ہے تے منہ اڈے ہے تے کھجور منہ چ پاؤن لگے نے، اس ویلے کھجور ایک پاسے سٹ دیتی تو انہوں نے آکھیا کہ ہن اے پھر انتظار کادا کرنا ہے، کھجوراں جڑا جنت جا کے کھاواں۔ تو لیس العید لمن تبخر بالعود، گھراں دے اندر پرفیوم طرح طرح دے، گھراں دے اندر ایئر فریش وہ ترونکے جاندے نے، اپنے آپ نو خوشبوئاں لائیاں جاندیاں نے، بچیاں نو لائیاں جاندیاں نے، مرد لاؤندے نے، عورتاں لاؤندیاں نے۔ عید والے دن یہ شاعر کہنا لیس العید لمن تبخر بالعود، جن نے اپنے گھراں دے اندر عود تے لبان تخائے، جنہاں نے عود تے لبان دی خوشبو لائی، وہ کوئی عید نہیں اگر انہیں عید دا مقصد یہی سمجھ لیا تھے
ईद का मकसद तो यही है कि इंसान जिहड़ा इस काबल हो जाए कि मैं अल्लाह जुल जलाले वाले कराम को जावां तो दरवाजे खुले होण। लैसल ईद लिमन तबखर बिलऊद, तरह तरह दी खुशबुआं ला के ते लवा के ते मुड़ के तुर पैना। शायर कहंदा है लैसल ईद इहदा नां नहीं, इन्नमल ईद लित्ताइब अल्लज़ी ला यऊद। ईद तो ओदी है जेड़ा इदां दी तौबा करदा है कि मुड़ के वो काम ना करे। अत्ताइब अल्लज़ी ला यऊद, कि तौबा कर ले तो फिर तौबा इदां दी कि मैं मुड़ के नहीं ये काम करने, निकाह नूं मुड़ के आलूदा नहीं करना, किसी का हक फेर नहीं मारना, मैं नीवी पा के रखनी है। अपने अल्लाह दे नाल जिहड़े कीते होए वादे ने ते जिहड़ियां कीतियां होईयां तौबा ने उन्हां दे बारे च इह है ताइब अल्लज़ी ला यऊद, कि ये होए कि या अल्लाह मुड़ के नहीं करना, जिहड़े हो गए ने। फिर ये भी हुंदा है जिहड़ा कि अजे तक सिलसिला जारी है, ईद दा दिन, फिर अगला दिन, फिर अगला दिन, ये ना रखे ने इन्हां दिनां दे। अजे तक ये हुंदा है रिश्तेदारां नूं मिलण जांदे ने, मिल जाना चाहिए है, लेकिन ये है कि मिलाप उत्थे होवे जिथे नेकी होवे, जिथे तकवा होवे। शायर कहंदा लैसल ईद लिमन रकबल मताया, ओदी कोई ईद नहीं जेड़ा सवारियां ते चढ़ के ते कभी सज्जे ते कभी खब्बे और कभी दाएं ते कभी बाएं। और फिर ये है कि इस मौके के उपर शराब ते शबाब ते कबाब ये बकायदा प्रोग्राम बनाए जाते हैं जी ईद के उत्ते असीं ये करांगे। और इस तरह की हुल्लड़बाजियां हुंदियां ने, अल्लाह जुल जलाले वाले कराम दे नाल मजाक हुंदे ने ईद के उत्ते। जिहड़ा नौजवान तबका है मादर पिदर आज़ाद तबका जिहड़ा है वो की आंदा वो मजाक करदा अल्लाह जुल जलाले वाले कराम। मोटरसाइकिलों ते बह के ते आंदे ने लो जी अज शैतान खुल गए ने। ये हुल्लड़बाजी है, अल्लाह जुल जलाले वाले कराम दे नाल मजाक है। मैं फर्जी गल नहीं करता, मैं सुनी गल करदा है। तीन तीन मुंडे चढ़े ने ते मोटरसाइकिल दा अपनी शामत आई है ते नाले आंदे ने जी हुण शैतान खुल गए। अलियाज़ बिल्ला इस मौके के उत्ते ते तौबा ते इस्तिगफार करनी चाहिए। लैसल ईद लिमन रकबल मताया, जिहड़ा तरह तरह दी सवारियां ते चढ़दा है, आउंदा है, जांदा है, ओदी कोई ईद नहीं। इन्नमल ईद लिमन गुफ़िर लहू खताया, ईद ते ओदी है जिहदियां गलतियां बख्शियां जान, कि अल्लाह जुल जलाले वाले कराम कहे कि जाओ मैं तुहानू माफ़ किया। तुहाडे माड़े मोटे जिहड़े ने ना गलतियां वो तो मैनू पता तुसी करनियां हैं, लेकिन यह है कि तुसी इखलास दे नाल बैठे, तुसी जज्बे दरूं दे नाल बैठे, सोच दे नाल बैठे, गुदाज दे नाल बैठे और मेरे को आए हो तो तुसी मैनू पता है तुसी जो कुछ लैके आए हो, लेकिन तुसा कुछ ना कुछ तो कीता ना, तो जाओ मैं तुहानू माफ़ किया। और इनू कहते हैं कि वो कई दफ़ा मैं ये पहलों भी अर्ज़ की थी कि इश्क मिसले खलील आतश नशीनी, इश्क मिसले खलील आतश नशीनी, किसी के अंदर अल्लाह की मुहब्बत आ जाए आतश नशीनी, उन्होंने तो फिर चैन अग दे अंदर आके मिलता है। इश्क अल्लाह मस्ती खुद गजीनी, इश्क ते मुहब्बत उहदा नाम है, अल्लाह मस्ती खुद गजीनी। वो अल्लाह दे अंदर मस्त रवे, खुद गजीनी, और अपने मन दे अंदर डुबया रवे। सुना तहजीब हाज़र के गिरफ्तार, तहजीब हाज़र ने तेरा बेड़ा गर्क कर दिता। उन्होंने मगर लग के तुसी भी अपने मजहब जिहड़ा है उन्होंने एक दिन बना लिया, जिस तरह क्रिसमस डे वे ते फलाना डे वे ते टमकाना डे वे, हर शै ही डे बन गए, फादर डे, मदर डे, अर्थ डे।
یہ عید جڑا یہ بھی ایک ڈے بن گیا، حالانکہ یہ عبادت ہے۔ کسی ہور عبادت نو عید نہیں آکھنا چاہیے، کیونکہ یہ اسلامی اصطلاح ہے، یہ دونوں عیداں واسطے ہے یا جمعہ واسطے ہے عید، اور کسی واسطے عید کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لیس العید لمن رکب الخطایا، وہ دی عید کوئی نہیں جڑا طرح طرح دی سواریاں لے کے تے پجا پھردا ہے۔ انما العید لمن غفر اللہ الخطایا، عید تے او دی ہے جے دے اللہ گناہ بخش دے اور جنوں اللہ ذوالجلال والاکرام معاف کردا ہے، اور عید تے انہاں دی ہے جڑے کافراں نوں الٹ کے اور اپنی طاق بٹھا کے اور اپنی ایک طاقت دس کے دنیا دے اوپر، دنیا دے اندر گلگلہ مچ گیا سی جدو مسلمانوں نے جزیرۃ العرب دے اندر بدر دے اندر فتح کیتی سی، گلگلہ مچ گیا سی کہ ادھرلے پاسے ایک نویں ریاست قائم ہو گئی جی، مسلمانوں نے فتح کر لیا، کافراں نوں مار دیتے، مکہ مکرمہ دے اندر وین پا دیتے ہیں، یہ کوئی مبالغہ نہیں۔ مدینے دے اندر خوشیاں عید دے موقع تے تے مکہ مکرمہ دے اندر وین سی، ہر گھر دے اندر وین سی۔ ساڈیاں عیداں کادیاں عیداں نے، پاویں اسی کوئی نام لئیے، پاویں غزہ دا نام لئیے تے پاویں فلسطین دا نام لئیے تے پاویں اسی کشمیر دا نام لئیے تے پاویں اسی پاکستان دا نام لئیے، ایتھے تے ساڈے اپنے گھر دے اندر رونا تے پٹنا ہے، اسی کسی نوں کی آکھنا۔ پھر آندے نے لیس العید لمن جلس علی البساط انما العید لمن جاوز الصراط۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت والے دن اسی تانوں کتھے ملاں گے؟ گویا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نوں بھی اندازہ سی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی جدہ ایتھے مصروفیت ہے اوتھے بھی اسی طرح مصروفیت ہونی ہے کہ اسی تانوں کتھے ملاں گے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینوں لبنا ہوگا تے جہاں تے حوض کوثر تے آ جائے میں اوتھے پانی پڑاؤندا ہوں گا، جہاں میں میزان دے اوپر ہوں گا اوتھے ماڑیاں نوں چھڈاؤندا ہوں گا، تے جہاں میں پل صراط دے اوپر دے کول ہوں گا جتھے میں لوکاں دی سفارش کر کے تے پل صراط دے اتوں دے لنگاؤندا ہوں گا، کتے پل صراط، کتے حوض کوثر، کتے میزان اپنی امت واسطے۔ اور ساڈا حال یہ ہے کہ سانوں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے نہ میزان دی نہ صراط دی۔ اور میں پل صراط دے بارے چ یہ عرض کراں کہ پل صراط جڑا ہے جنت یہ تھلے بنی ہے، اور اسی اینا کہ سمجھتے ہیں اس پل صراط دے اتوں ٹھٹھ دے ٹھٹھ لنگنے نے، تھلے جنت ہے، کئی تے بڑا عرصہ لنگ جائے گا، انہاں دی یہی سزا ہوئے گی کہ تو اتوں پیدل لنگنا ہے تیرے پیر سڑتے رہن۔ کئی جڑے نے وہ گوڈیاں پار جاندے ہون گے، کئی رڑھتے جاندے ہون گے، کئی چھلتے جاندے ہون گے، کئی تھوڑا جہا لڑک گئے تو پھر جڑا ہے نا تھلیوں سیک پیا دوزخ دا تو پھر تاں چڑھ گئے، کئی گھوڑے دی چال نہ ہون گے، تے ایتھے آ کے ساڈے ورگے لوگ خوش ہو جاندے نے چلو جی کئی ترتے ہون دے تے کئی گھوڑے دی چالے ہون گے۔ یہ پتہ نہیں ہن گھوڑے دی چال کنا چر تک اور کنیاں صدیاں گھوڑے دی چال چلدے رہنا ہے، وہ دے گھوڑے دا کی حال ہو جانا ہے تے او دا اپنا حال کی ہو جانا ہے۔ تے کئی ایسے ہون گے اللہ دے ولی جڑے پیغمبراں دے نال ہون گے جنہاں جڑے اے ہون گے کہ ادھر کھلوتے تے پلک جھپکتے اگلے پاسے اور اگے جنت ہوئے گی۔ یہ پل صراط ایک بڑا وڈا محکمہ ہے، اور جڑا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تلوار نو بریک تے
تو اسے واسطے فرمایا اتوں دی لنگنا بڑا اوکھا ہے اور جانا سارے نے ایک دفعہ جانا ہے اور اتوں دی لنگ کے جانا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ہر ایک نے اتوں دی لنگ کے جانا ہے تھلے دوزخ ہے تے اگلے کنارے تے جنت ہے یہ تیرے رب دا حتمی فیصلہ ہے ساڈے اتنے عید آتی تو اسی کی کرتے ہیں گوانڈیوں ہی سد لیدیاں نے بھانجیاں بھتیجیاں نیڑے ہون تو انہوں نے بھی سد لیدا ہے سوفے کڈ کے باہر تے بھانڈے مانجدیاں نے تے اے جڑے کپڑے نے وہ دھوندیاں نے سوفے جڑے نے انہوں نے جھاڑدیاں نے شاعر کہندا ہے کہ لیس العید لمن جلس علی البساط وہ دی کوئی عید نہیں جڑا بڑے روب نہ آ کے کسی دے گھر آ کے بہ گیا ٹیک لا کے میں جی عید پڑھ کے آیا تو عید ملن آیا سوا دی عید پڑھ کے آیا تو سوا ملے ہے اور فرمایا کہ انما العید لمن جاوز الصراط عید تے او دی ہے جڑا کل قیامت والے دن پل صراط دے اتوں دی لنگ جاوے اور بجلی دی چمک دے نال لنگ جاوے وگرنا یہ ہے کہ وہ حرارت دے نال ہی بندے نے کوڑا ہو گیا ہونا ہے پتہ نہیں کنا چیر وہ سفر ہونا ہے پھر ساڈے اوپر یہ بھی ایک غم رہندا ہے یہ اسی بجٹ بناؤنے ہاں گھراں دے اندر پہ اننا ساڈا عید تے خرچ آ جانا وا تے اسی یہ واسطے یہ تردد بھی کرتے ہیں کہ عید گزارن واسطے جی عید دا موقع کسی کو پیسے پڑھ لیں گے کئی تو گھر جڑے نے خطرے وہ پہنچ جاندے نے کہ بچوں واسطے عید لے کے آ وہ قرض لیندے نے اور جڑے کوئی مرفع الحال ہے وہ بجٹ متعین کر لیندے نے بھی اننے دے اندر اسیں عید گزارنی تو شاعر کہندا ہے لیس العید لمن تزود بذات الدنیا وہ دی کوئی عید نہیں جنہیں دنیا دا ساز و سامان اکٹھا کیتا امیر تو امیر تر کیتا کئی لوگوں تے عید تو پہلوں اینی خوشی ملتی ہے پرافٹ اینی ہو جاندی ہے تو منہ چو نکل جاندہ کہ اج تے عید ہو گئی ساڈی پرافٹ اینی ہو جاندی ہے یہ شاعر کہندے نے لیس العید لمن تزود بذات الدنیا انما العید لمن تزود بذات التقوی اصل تے عید او دی ہے کہ جنے تقوی دی دولت جیڑی ہے وہ اکٹھی کر لی دنیا دے اندر اصل عید تے او دی ہے جنے تقوی دی دولت اکٹھی کر لی وہ دے کول پھر پیسہ آ گیا تاں بھی ٹھیک ہے نہ آ گیا تاں بھی ٹھیک ہے اور اے روزہ سانو یہو کچھ دے کے جاندا ہے آ گیا ٹھیک ہے نہ آ گیا تاں بھی ٹھیک ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی گل یاد آئی اللہ اکبر کبیرہ انہاں دے کول ہوندا کی سی صحابہ کرام دے کول کچھ بھی نہیں سی ہوندا کچھ بھی نہیں سی ہوندا ایک دفعہ بیٹھے تے تو ایک سائل آیا انہیں آکھیا کہ کوئی امداد کرو انہوں نے اپنے بچوں حضرت حسن حسین آکھیا کہ جاؤ اپنی والدہ دے کول جاؤ تو انہوں نے آکھو کہ جڑے پیسے تینوں دتے نے نا انہوں چو ادھے جڑے نے وہ مینوں دے دیو انہوں دی والدہ نے سیدہ فاطمہ نے آکھیا بھی اپنے ابے نو آکھو کہ وہ تو تسی آٹے واسطے دیتے سی وہ تو سارا ہی اسی آٹا جڑا ہے وہ بنا لیا ہے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ پھر جڑا سارا آٹا وا وہی لے آؤ اللہ نو منظور ہے کہ اسی آدھ نہ دئیے سارا دے دئیے وہ سارا ہی آٹا لے آؤ تو اس غریب نو سارا ہی آٹا دیتا تو انہیں آکھا کہ چلو موج کرو سیدہ فاطمہ نے عرض کی تھی تو بچیاں واسطے انہوں نے آکھا اللہ بڑا دے گا تھوڑی دیر بعد ایک آدمی آیا انہیں آ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اونٹ خریدو گے ہاں خرید لینا ہے کی دیو گے 140 درہم لیکن ادھار
नकद नहीं। उन्हें कहा ठीक है, सौदा मंजूर है। उन्हें आख्या बंदे फिर इत्थे 140 दिरहम जिहड़ा वो जो मेरे को होणगे मैं दे दूँ। थोड़ी देर बाद एक और आदमी आया, उन्हें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूछा कि हज़रत साहब आ ऊँट बेचोगे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हाँ बेचांगा, लेकिन नकद और 200 दिनार दे अंदर। 200 दिनार नकद। उन्हें आख्या सौदा मंजूर है। उन्हें आख्या लियाओ कड्डो पैसे। पैसे कढ़ के उन्होंने फड़ाते। 140 दिरहम जेड़े ने वो देते जेड़े पहलों देने सन, बाकी रह गए 60 दिरहम जेड़े ने वो घर कला दिते और जाके ये आख्या कि वेख ला मेरा रब एक तो 10 गुणा दिंदा है। वो 6 दिरहम का आटा से अल्लाह जुल जलाले वाले कराम ने 60 गुणा सानू दे दिता है। ले मौजा कर। सहाबा कराम जेड़े सन उन्होंने कोल घरां च कुछ नहीं सी, ईदां मनाउंदे सन, जिहाद करते सन और उन्होंने निगाह के अंदर बिजलियां सन। अल्लाह जुल जलाले वाले कराम जेड़े ने बाद हदीसां च आउंदा है, अल्लाह जुल जलाले वाले कराम इन्हां कोलों शर्मा जांदे ने और परवरदिगार आलम इन्हां महरूम नहीं करते। और फिर इन्होंने आख्या कि इन्नमा ईद लिमन तज़व्वद बिज़ात तकवा। ईद तो ओदी है जिहदे कोल तकवे दी ज़ादे राह होवे। इन्हां दे कोल तकवे दी दौलत से। फिर ये भी गल है, हुण ते कपड़ियां दी किस्मां ही बड़ियां निकलियां ने। कईयां नूं ते शायद नसीब ही नहीं हुंदियां। ये वक्रिया वक्रिया नस्लां ने कपड़े दियां। उन्हां नस्लां के अंदर फिर होर ने। फिर उत्ते हाथ फेर के वेखदे ने कि मेरे जिस्म नूं किते किते खुबूगा तो नहीं, इहदे च मुलायमत है वे, इहदे च नरमी है, मक्खण वर्गा पोला होना चाहिए जी। लैसल ईद लिमन लबिसर रकीक। ओदी कोई ईद नहीं जिहड़ा इन्ने सॉफ्ट ते नरमो नाजुक कपड़े पाउंदा है ते फिर निकलता है। तो फिर काणी अखी लोगों कई तो बेतकल्लफ होवे तो उन्होंने आ देंगे वेखो हाँ भला मैं कपड़ा पाया ईद वास्ते लिया से। और कईयां नूं उसे तरह आख देंदे ने, कईयां नूं उदां काणी अखी ना वेंदे ने भी इहदे उत्ते की बीती है। बच्चियां जिहड़ियां ने उन्हां दे अंदर भी ये है, बच्चों के खिलौणियां दे अंदर भी ये है। तो शायर आंदा है कि लैसल ईद लिमन लबिसर रकीक। जिन्हें बड़े नरमो नाजक कपड़े पाए ते पवाए, लैसल ईद ओदी कोई ईद नहीं। सहाबा कोल किहड़े कपड़े सन जदों पहली फतह ते पहली ईद, पहली फतह सी एक दिन पहलों और पहली ईद सी जदों हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी। इत्थों सबक यह मिलता है कि ईदां मनाउण दा उन्हां दा हक है जिहड़े फातिहीन होण, जिहड़े गुलाम होण, उन्हां दा कोई हक नहीं बनता ईद मनाउण दा। उन्हां नूं इह चाहीदा कि पहलों अपने अंदर यह खूबियां पैदा करन कि तकवा उन्हां दे अंदर होवे, खौफे खुदा उन्हां दे अंदर होवे। जिद्दां दा पक्का खा लिया अल्लाह अल्लाह खैर सल। लैसल ईद लिमन लबिसर रकीक। ओदी कोई ईद नहीं जिहने नरमो नाज़क कपड़े पाए। इन्नमल ईद लिमन ताअतहु तज़ीद। ईद ते ओदी है जिहड़ी इताअत गुजारी दे अंदर होर इजाफा होवे, होर इजाफा होवे। अल्लाह ने दिता है तो होर इजाफा होवे। लिमन ताअतहु तज़ीद, जिहदी इताअत गुजारी दे अंदर इजाफे होण। फिर होर भी है, अल्लाह जुल जलाले वाले कराम ने बड़ा कुछ दिता है, बड़ा कुछ दिता है। ईमानदारी की गल है, महंगाई का तो असीं रौला पाउने आ, लेकिन यह है कि जदों असीं खर्च करन ते आउने आ उदों भी परवाह नहीं करते। लैसल ईद लिमन नसब अल कुदूर। ओदी कोई ईद नहीं जिन्हें तरह तरह के पकवान पकाए। एक ही है जी, ये मिठी ईद है जी, सवैयां सेवियां वाली ईद, मिठी ईद, तरह तरह के इत्थे
ਮਿੱਠੇ ਪਕਵਾਨ ਪਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਰੈਸਪੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਈਦ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਈਦ ਦਾ ਕੋਈ ਤਕਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਲੈਸਲ ਈਦ ਲਿਮਨ ਨਸਬ ਅਲ ਕਦੂਰ, ਜਿਹਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਗਾਂ ਚੜਾਈਆਂ, ਹਾਂਡੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਈਦ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਮਲ ਈਦ ਲਿਮਨ ਸਾਇਦ ਬਿਲ ਮਾਹਜ਼ੂਰ, ਇੰਨਮਲ ਈਦ ਲਿਮਨ ਸਾਇਦ ਬਿਲ ਮਾਹਜ਼ੂਰ। ਔਰ ਈਦ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਦੀਆਂ ਨਾਫਰਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਾਣਾ। ਦੋ ਲੁਕਮੇ ਦੀ ਤਾਂ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਖਾਮਖਾ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਹੈ। ਦੋ ਲੁਕਮੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ کہ زیادہ تو زیادہ چلو 4 لقمے کھا لو۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ انہوں 3 حصہ چ رکھنا چاہیے، ایک چ روٹی، ایک چ ساہ تے ایک چ ذکر اللہ۔ اتنے حال یہ ہے کہ ساری روٹی ساہ تے ذکر اللہ جانے آندا آوے نہیں آندا نہ آوے۔ کہ اگے آندے نے لیس العید لمن طعم الحلاوہ۔ ہوں جدو گھر چاہتے نے نال شاپر ہوئے نا جی، تو پھر دیکھی دا بھی شاپر آ کوئی ڈبا ہونا، پتہ نہیں ہوں کہڑی کمپنی دی مٹھائی لے کے آئے نے۔ مجموعی طور تے ساڈے یہ نفسیات بن چکی ہے۔ لیس العید لمن طعم الحلاوہ، جنہاں نے طرح طرح دے یہ مٹھائیاں کھادیاں تے پکائیاں، وہ دی کوئی عید نہیں۔ انما العید لمن ترک العداوہ، حلاوہ نہیں عداوہ چھڑ دے ہو، وہ دی کوئی عید نہیں۔ لمن طعم الحلاوہ، جنہیں حلوے کھا دے، مٹھائیاں کھا دیاں، مٹھی چیز نو آندے نے حلوہ۔ انما العید لمن ترک العداوہ، عید او دی ہے جنہیں بامی دشمنیاں نو چھڑ دیتا۔ اگر امت مسلمان نے اپنی دشمنیاں نو نہیں چھڈیا تو انہاں دی کوئی عید نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایتھے بھی تھپڑ مارنے نے انہاں دے منہاں دے اوتے، آخرت دے اندر بھی تھپڑ مارنے نے۔ ادھرلے پاسوں عیداں منان ڈے نے تے جفیاں پان ڈے نے، تے لاگے ہی تے بیت المقدس ہے جتھے وہ سڑن ڈے نے تے نویں تو نواں حملہ کرن ڈے نے۔ انما العید لمن ترک العداوہ، عید او دی ہے جنہیں دشمنی چھڑ دیتی۔ میرے دوستو ساڈے واسطے بھی عید او ہے اسی اگر اپنیاں رنجشاں چھڑ دیتی ہیں۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان عبادت کردہ عبادت کردہ عبادت کردہ تے اس بندے دی عبادت قبول نہیں ہوندی جنہ بندیاں دے اندر دشمنی ہے۔ اللہ ذوالجلال روز دے روز اللہ ذوالجلال والاکرام کہندے نے کہ اے جنہ دے اندر دشمنی ہے نا، آپس دے اندر ناراضگی ہے، انہاں دے عمل تاں نہ آن۔ اللہ نو نماز بھی رل کے پڑھن دا اللہ چاہندے نے، اے مقابلہ بھی رل کے کرن دشمن دا۔ مسلماناں دا تے منہ ویکھ کے لشکر جڑے نے بھج جاندے سن۔ یہ روایت پتہ نہیں کتھوں تک صحیح ہے لیکن میں بیان کر دینا ہے کہ لشکر لگا سی اور پورے جوش دے نال لگا سی اور شہر فتح نہ ہوئے تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے پتہ لگا بھی یہ لشکر جڑا ہے یہ لگا ہوئے تے فتح نہیں ہون ڈیا قلعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جہاں دیدہ فہمیدہ اور قوم دے درد نو سمجھن والے، انہوں نے جدوں حالات نو دا جائزہ لیا تو انہوں نے آکھیا کہ غور کرو تسی کوئی اللہ دے نبی دی سنت چھڑ دیتی ہے۔ انہوں نے پتہ لگا کہ یار مسواکاں کرنیاں چھڑ دیاں نے۔ انہوں نے اگلے دن سارے نے اٹھ کے مسواکاں لے لیا تے کھان ڈے پہ تے او جڑے کافر سن انہوں نے آکھیا دیو آمدن دیو آمدن، وہ یہ تے دیو نے جڑے لکڑاں نو کھان ڈے پہ نے انہوں نے اج دورہ پی گیا جے انہاں دا مقابلہ نہیں جے کر سکدے، اوتھوں ہی چھڈ کے تے بھج گئے۔
साडे च किहड़ी गल है? साडी जुबान अपनी है, साडा पेट अपना है, साडी मईशत अपनी है। साडे सियासतदान जिन्ने गंदे ने, दुनिया के अंदर इदां दे सियासतदान गंदे ने। बंदा इस वास्ते अपन रंजिशां छड्ड दिंदा है कि यार मुल्क की फिक्र करो। और ये भी मैं गल अर्ज करा कि जिस कौम चो इंसाफ खत्म हो जाता है, वो कौम खत्म हो जाती है। मैं दावे दे नाल कहना, जिस कौम के अंदर मुनसिफ जालिम हो जान और इंसाफ वास्ते लोग दर बदर दियां ठोकरां खाण, वो कौम अल्लाह खत्म कर देंदे ने, उस कौम नूं मिलिया मेट कर देंदे ने। वो मुल्क वीरानियां दे अंदर बदल जाता है। अगर है इत्थे इंसाफ तो मैनू भी दस दो कित्थे इंसाफ है? इत्थे ते आप एक दूसरे नूं जुत्तियां दे अंदर दाल पा पा के देण डए ने, आ लै तूं खा ला ते आ लै तूं खा ला। इंसाफ कित्थे है? इंसाफ रीढ़ दी हड्डी है किसी कौम नूं तरक्की देण वास्ते। ते मैं गल करदा सी, लैसल ईद लिमन ताअमल हलावा, जिन्हें तरह तरह के हलवे खाधे, मिठाइयां खाधियां, वो कोई ईद नहीं। इन्नमल ईद लिमन तरकल अदावा, ईद उहदी है जिन्हें अदावत छड्ड दित्ती, जिन्हें दुश्मनी छड्ड दित्ती, जिन्हें नाराज़गियां छड्ड दित्तियां। फिर वो कहते हैं कि लैसल ईद लिमन बनल कसूर, अल्लाह जुल जलाल वाल इकराम मकान दवे, अच्छे दवे, जरूरत के मुताबिक बनाओ, बनाने चाहिए ने। लेकिन ये मकान जिहड़ा उदों तक अपना है जदों तक आप असीं वेचो। जदों अपनी मैयत उठ के दरवाजे बाहर चली जाती है तो मकान अपना नहीं, वो वारसां दा है। और बाज़ औकात असीं देखिया है कि वो वारसां दा भी नहीं रहिंदा, होर हकदार उठ खलोंदे ने। ते अर्ज करने का मकसद यह है कि लैसल ईद लिमन बनल कसूर, ओदी कोई ईद नहीं जिन्हें तरह तरह के महल बना लै। इन्नमल ईद लिमन तजाहज़ लिल कबूर, ईद ओदी है जिन्हें कब्र की तैयारी की कि मैं कब्र के अंदर भी जाना है। आ जिहड़ा कमरा है ये बन गया, ओ कमरा बन गया, ओ कमरा बन गया। ते गल दो चार जमीन दी है जिहड़ी जिहड़ी वो मिल जाए तो इंसान यही है। तो हज़रत जिहड़े ने उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्हां दे बारे च आउंदा है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो जदों कबर दे उत्ते खलोंदे हुंदे सन और किसी नूं दफन करदे हुंदे सन ते बड़ा रोंदे हुंदे सन उहनूं वेख के, कबर नूं वेख के। और किसी ने आखना कि तुसी कबर नूं वेख के बड़ा रोंदे हो, कोई खास राज है? उन्होंने आख्या खास राज कोई भी नहीं, राज यो ही है कि इंसान मुक गया तो हुण आखिरत दीयां मंजिलां शुरू हो गई ने। और यह मंजिल पहली मंजिल है, यह कबर आखिरत दीयां मंजिलां चों पहली मंजिल है और इत्थे कल्ले ने होना है। और ये मंजिल पता नहीं कदों तक रहनी है। घर बनाने चाहिए ने, लेकिन इदां दे नहीं कि जिद्दां आदियां ते समूदियां ने बनाए सी भी शायद साडियां उमरां की कि शायद असीं भी ना जिहड़ा वो फना नहीं होना ते इन्हां घरां ने भी नहीं फना होना। घर ते अजे तक मौजूद ने, लेकिन वो कौम जो है वो खत्म हो गई। ये पत्थर बाकी रह गए, ये तो मिट्टी का हिस्सा है, अजे भी उन्होंने महलात मौजूद ने, लेकिन आप वो खत्म हो गए। और इस मैं आम तौर पर मेरी तवज्जो होंदी है नौजवानों के बारे च। इन्हां दे बारे च ये है कि कभी ए नौजवान मुसलम तदब्बुर भी किया तूने, कभी ए नौजवान मुसलम तदब्बुर भी किया तूने। मुसलमान कभी सोचा भी है? ये जिहड़े नौजवान ने इन्हां दे उत्ते ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है। ए नौजवान मुसलम कभी तदब्बुर भी किया तूने,
وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، وہ بھی آسمان سی کوئی، وہ تو تارا میں جڑا ٹوٹ کے تھلے آ گئے ہیں۔ جنگ بدر دے اندر بے ریش سن زیادہ، اور شہاب ثاقب بن کے یہ وردے ہوندے سن کافراں دے اتے، شہاب ثاقب بن کے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ یہ شہاب ثاقب بن کے جدوں کسی دے مگر لگ جانا، ابو جہل دے مگر لگے تو انہوں چھلنی کر کے رکھ دیتا۔ تصور کر، پھر فرمایا تجھے اس قوم نے پالا ہے آگوش محبت میں، اوے اپنے وڈیاں نو یاد کر لو یار، میں اپنے وڈیاں نو یاد کر لا، تسی اپنے وڈیاں نو یاد کر لو، پوری قوم اپنے وڈیاں نو یاد کر لے بحیثیت قوم۔ تجھے اس قوم نے پالا آگوش محبت میں، کچھ ڈالا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ تسی تے وہ لوگ جے کہ تانوں لوریاں دین والے کون سن؟ لوریاں دین اپنے نال بٹھان والے کون سن؟ ابو بکر سن، عمر سن، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساڈے مرشد اے نے، ساڈے واسطے آئیڈیل اے نے۔ تجھے پالا اس قوم نے آگوش محبت نے، جس نے کچل ڈالا پاؤں میں تاج سرے دارا۔ انہوں نے کیسر و کسرا دے تاج اور تخت جڑے نے اپنے پیروں چ لٹا کے رکھ دیتے، اور اے پھر مدینہ طیبہ دے اندر آئے، اے بدو لے کے آئے، بکریاں چران آئے، جنہوں نے لوگ چروائے کہندے سی۔ انہوں نے یہ تاج و تخت بھی آندا جہاں سونے دا بنیا سے مدینہ طیبہ دے اندر۔ سراقہ مدلجی جڑے نے انہوں دے بارے چ آندا ہے کہ سراقہ مدلجی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مگر لگے، 2-3 دفعہ حملہ کرنے کی کوشش کی، انہوں دا گھوڑا جڑا سیگا وہ زمین دے اندر چلیا جاندہ سی۔ انہوں نے یقین ہو گیا کہ معمولی ہستیاں نہیں، یہ کچھ کرنگے۔ انہوں نے آکھیا کہ مینوں معاف کر دیو، ہن میں تہاڈا پیچھا نہیں کردا۔ انہوں نے کہا چل معاف کیتا، پر تو ایک کام کرنا ہے ساڈا۔ آئے وہ کی؟ آئے آن والےاں نوں ساڈے مگر نہیں آن دینا، تو اے کہی جانا کہ میں ویکھ آیا ادھر کوئی نہیں، میں ویکھ آیا ادھر کوئی نہیں۔ انہوں نے آکھیا کہ مینوں لکھ دیو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جڑا نال سیگا انہاں دا رہبر، انہوں آکھیا کہ انہوں لکھ دے، امان نامہ لکھ دیو۔ حضور نے فرمایا سی کہ اسی مکے نوں قبضہ کر لینا۔ انہوں نے کہا لکھ دیو، امان نامہ لکھ دیو۔ اور پھر یہ بھی آکھیا، کئیاں جسماں دے وال بڑے ہوندے نے، انہاں دے وال اتھوں تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دل جوئی واسطے یہ بھی آکھیا کہ سراقہ اج اسی لک لک کے چلدے ہاں، کل نوں اسی فاتح دی حیثیت دے نال ہونا ہے، تے تیری حیثیت اے ہونی ہے کہ تیرے ہاں واڑاں دے نال بھرے ہوئے جڑے ہاتھ نے اے دے اندر کسرا دے کنگن ہونے نے، کسے ٹپری واسطے نہیں، سپر طاقت جڑی ہے وہ دے کنگن ہونے نے۔ اور جدوں پھر اے تجھے اس قوم نے پالا گوش محبت میں، کچل ڈالا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث یاد سے۔ پہلی گل تو یہ ہے کہ اے بیمار ہو گئے حضرت سراقہ مدلجی، تے گھر دے رون ڈے پے تے گچھیاں آن ڈے پی۔ انہوں نے ہوش آئی تے انہوں نے آکھیا بھی روندے کیوں جے؟ آئے تسی چلے ہو، فوت ہون لگے ہو، تسی مر لگے ہو، تو روئیے نہ تے کی کریے؟ انہوں نے آکھیا کہ رو نہ، جا کے اپنے اپنے کام کرو، میں مرنا نہیں، اجے تے ایران نے فتح ہونا ہے، تے او دے کنگن میرے ہی نہ ہتھاں چ پائے جانے نے، میرے محبوب نے فرمایا میں نہیں گا مرنا۔ گھر دے کول اٹھ کے چلے گئے، یہ بھی تھوڑی دنوں بعد یہ بھی اٹھ کے ترن پھرن ڈے پے، پھر اس لشکر دے اندر شامل۔ کچل ڈالا جس نے، جنہوں نے پاؤں میں
ताजे सरेदारा। और ये उत्थे बिठाया। हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि ठहरो 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 ठहरो, अल्लाह के नबी की एक हदीस होर भी पूरी कर लैन दो। साढ़े उत्ते तो हदीसां दा तुमार है और ते तूफान बदतमीजी है। असीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां हदीसां नूं मजाक करते हैं, ईद पढ़ते हैं तो वह भी मजाक करते हैं, उत्थे बैठिया भी मजाक करीदा। एक तूफान है बदतमीजी का। और उत्थे जो और इन्होंने एक ते भी अमल किया, जिहड़ा किसरा दा कुर्सी सी तखत सी ओनू आंदा, और वो सोने की जिहड़ी है सी कालीन वो भी आंदा। सुराका मुदलजी नूं बिठाया और लिया के किसरा दे कंगन वो हत्थां च पा दिते। ते हज़रत उमर ओही पाटे कपड़े ते ओही टुट्टी जुत्ती ते ओही दरवेशी ते वेख के रोन डै पे और कहन डै पे कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि बकरियां दे चरवाहियां नूं उन्हां दे सिरां दे उत्ते किसरा दा ताज रख दिता और उन्हां दे हत्थां दे अंदर किसरा दे कंगन पहना दिते। और ये वो लोग सन जिन्हां ने सानू पालिया, साडे असलाफ वो सन, उन्हां दीयां ईदां सन जिन्हां ने पहलियां ईदां कीतियां। और अज फतह करके ते कल नूं ईद मनाई। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम वो भी यौमे सईद लैके आवे कि अज असीं फतह करिए ते कल नूं असीं ईद मनाइए। हुण साडे कोल ते यही है जी, चंद अज चढ़िया कि चंद कल चढ़िया कि चंद अज चढ़िया। वो पीड़ हुंदी है तुहानूं जिथे चढ़िया है उत्थे मना लो। और हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने सन कि अपने अपने इलाके चंद चढ़ता सीगा ते वो ईद मना लेंदे सन। ये तो जे उन्हां दे नाल ही मनाउणी आ ते फिर ईशा भी उन्हां दे नाल मिलाओ, फिर फजर भी उन्हां दे नाल मिलाओ। इस वेले आलम इस्लाम ते किते रात पई है तो फिर ये सानू भी सौ जाना चाहिए। सूरज एक थां ते नहीं गा रुकदा तो चंद कदों एक थां ते रुकदा है। अगर सूरज दियां मंजिलां ने तो चंद दियां भी मंजिलां ने। असीं इस गल दे उत्ते जिहड़ा है वो रलदे रहिने। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम सानू ईद अहरार, ईद मर्दान हुर, जिहड़े आज़ाद मर्द ने, मर्द आज़ाद मनश कि जिन्हां दी अपनी आज़ादी होवे, जिन्हां दे अपने फैसले होण, सानू वो ताकत अता फरमाए। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम गुलामां दी आज़ादी तो कड्डे सानू और फिर ईदां सानू नसीब फरमाए। वमा ज़ालिका अलल्लाह बिअज़ीज़। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दे कोलों ये काम करना कोई भारा नहीं, ये भार सानू है सिर्फ लगदा। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।